Dobar dan, ja sam Mihael Čudak i danas radimo stol sa uputama od Google prevoditelja. Možda se pitate kako Google prevoditelj može dati upute. Nije on točno davao upute, nego sam prvo uzeo obično upute za napraviti stol, preveo na jedan jezik, pa na drugi, pa na treći i tako 50-ak puta, vratio ga natrag u hrvatski da ga razumijem i šta ispadne, od toga ćemo stol raditi. Imamo 19 koraka i nakon 19. nema nikakvog dodavanja, ostajem s onim čim je i to koristim za stol. Danas? Sutra? Nikad? Vidjet ćemo šta ispadne. Prvi korak je zid, krzna, vrhovi odvijača. Znači, prvi korak očito ima jako puno smisla, zid krzna se misli na... Kako bi ja trebao znati? Ništa, prvi korak je gotov, saženo. Prelazimo odmah na drugi korak. Postaviti drvo na čavao. Čavao. Drvo. Korak 2 gotov. Prelazimo na treći. Korak treći. Ako ne znate kako to učiniti, nećete to moći učiniti. Da, to je jako problematično ako ne znaš što učiniti. Korak broj 4. Morski pas. 1:1 igi. Trebao sam proučiti upute prije nego što sam započeo ovaj video. Jako bitan korak, nemojte ga preskočiti. Korak broj 5. Probiti ruku The fuck? Nije moja bušilica! Šta ja sve radim za ovaj kanal? Stalno mi gore, Mihael! Ima ona cool knjiga, zove se Biblija. Trebao bi je kad proučiti. Idemo dalje, korak broj 6. Ako imate poteškoća s mjerenjem 10 puta 10 cm, to nije dobro. Dobar korak. Mislim da, ako imaš problema sa mjerenjem 10 puta 10, da, nešto vjerojatno nije u redu s tobom. Dobro, došla na Mihael Čudak. Idemo dalje, korak broj 7. Pojedite krumpir drvo. Idem po krumpir. Znači, vjerojatno mislim da se pojede krumpir na drvetu, tako da... Korak broj 7 je gotov. Ne, Mihael, stvarno, Biblija bi fakat bila korisna. Korak broj 8. Kopajte rupu kroz polja markera. Nemam polje markera, ali mogu kopat rupu. Nije polje markera, ali je rupa. Korak broj 9. Šaraf držati stablo i drvo. Nauči padeže. Pod stablo, nemam blage veze što se misli pod stablo, idem samo pod drugo drvo, to mi bilo najlakše. Ako hoćeš da šaraf drži stablo i drvo, trebamo ih zašarafiti. Evo ga. Šaraf drži stablo i drvo. Evo ga, i to je čavao. Korak broj 10. Noga se pomicala brzinom despre, označene mnogo i brzo se srušilo. Koja je brzina despre? Samo malo. Noga se pomicala brzinom despre, označene mnogo i brzo se srušila. Evo dalje. Korak 11. Čekićem da, ali udari. To je bar jednostavno. Korak 12. Uključite korak 6. Korak 6 je bio ako imate poteškoća s mjerenjem 10:1. Uključite korak 6. Tekstura i napravite matematiku. Prošao sam 2 profesore! Korak broj 13. Ostavite like i subajte se na Mihael Čudak. To sam ja stavio. To ste valjda očekivali, ne? Ne. Dobro. Korak broj 14. U zagradi gel. Zatvori zagradu. Ima 4 dragocjena drvena mramorna brojača. Moj najdraži! Idemo reći da imamo brojač. Korak broj 15. Ako ne znate kako to učiniti, nadam se da će sve proći dobro. Šta ti pričaš? Korak broj 16. Stavanje na stolu jer je 10 minuta. Znači... Ovo nije najčvršći stol. Stavit ću štopericu, da bude dokaza. Se vidi da je sad 0:0, ne vjerujem da se vidi, jer se ne fokusira. Dobro, piše 0:0, javim se za 10 minuta.
Malo mi zašto neko tajmer, ali... Aha, obrnuta je slika. Ok, 13 minuta. Nadam se da višak vremena nije bio greška da će stol i dalje ispod stredu, ali... Dovoljno dobro. Broj 17. Noga mora biti na drvu na kojem je, ali ipak da. Ništa ovaj da misle za ovaj zadnji. Jer ako jesu... Ništa, 10 minuta opet stajanje na drvetu. Neka vrijeme započne. Ne da mi se više, ne da mi se više. 9 minuta, 40 sekundi. Dovoljno dobro. Idemo dalje. 18. Ova kartica, međutim, nije dodata Isauđ. Uh, 18 očito nije baš razumljivo ljudskom jeziku. Napokon, zadnji, korak 19. Koja nas zadnja avantura očekuje u ovom videu? 19. Stol da, gotov ručak. Ukratko, napokon, gotovi smo i evo što je bilo napravljeno, što je napravljeno od stola. Nije najbolje ispao. Nadam se da ste uživali. Prodajem ovaj stol za $20 milijuna. Handcrafted, sva ta sranja. Hvala vam puno na gledanju. Doviđenja.